Obaveštajne službe su najmoćnije institucije, pa samim tim šta one podrže ili promovišu, to će i biti. Ako špijuniraju patriote te pomažu izrod i nameću naš genocid, mi ćemo nestati. Svi oni koji imaju dobar posao i mnogo novca, imaju lep i lagodan život jer su izdali našu domovinu, našu decu, jer su prodane duše, jer su nemoralni, jer su prokockali budućnost naših pokoljenja. Kroz nekoliko generacija kada budemo manjina u vlastitoj zemlji, Srbe i sve prave Evropljane će šikanirati, izrabljivati, zlostavljati i ubijati, samo zato što je u naše vreme postojao pogani ološ, spreman da za novac sve uradi i jer su ti izrodi stavljeni na sve ključne pozicije u društvu. Svi političari odreda, sve sramne medijske ličnosti i svi oni koji služe ovaj pogani sistem su gadovi i šljam koji stvara uslove za naš genocid, koji rade na našem istrebljenju. Postepeno mi izumiremo i ili se raseljavamo širom sveta, a uljezi se sve više dovlače, sve dok jednog dana belci budu manjina u Srbiji, postanu mete za odstrel. Uskoro svi Srbi, pa i oni čiji su nemoralni roditelji bili smrdljive izdajice, će biti napadani i poklani. A to će se desiti jer zli režim nagrađuje izrod i šljam, a kažnjava patriote koji žele sprečiti naš pogrom. Lopurde, izrod, mazohisti, perverti, uljezi i izdajice lepo žive, a patriote i njihova deca su sankcionisani i muče se, što je dokaz da je ovo ekstremno zla država. Bolje bi nam bilo bez nje kao i svih tih smrdljivaca koje ona služi i štiti. Jer samo zla država izrabljuje vlastiti narod, a pomaže te i takve gubavce.